reka mbajyane ikintu cyitwa values indangagaciro za equipe sibyo kuri atuvuga Man U attacking football, Man U biriya bya fag time minota nyuma, Man U that badge nta muntu imenyera biriya bintu byinshi byose nyine biriya birafana bafite by'amanostalgie byi bakumbura barota derari biriya umuntu wese uje bahita mutereka muri izo nkweto ayo mateka yego wiyibagirwa uwo muco izo ndangagaciro iyo culture yabaye cultivated for years 26 years n'imyaka myinshi ya Ferguson n'amatu possibly nabo bakoze ibindi imbere. That's a big thing uje nyine gukandagira mu nkweto z'abantu bakomeye ariko kandi ibihe birahindutse ibihe byarahindutse wikora usa naho uri gufata amateka ya Ferguson uvuga ngo ndi kwigana neza kantu kose Ferguson adutoza akoraga ibi byagenda uko agakora ibi ntago bisa ibihe nibisa abakinnyi ntibasa aba competitor mufite ntibasa nta kintu gisa n'ikindi wikwibagirwa ko ikintu cy'ikita rusange kidahinduka nicyo yabagagamije muri ibyo byose yakoraga changes if needed ukagenda ugatsinda ugatwara ibikombe urakoze cyane nuko ngo mu yandi magambo kwambinuza ku mugiswahiro mu nzira zawe deliveringa and result Ferguson yageragaho ni ibikombe ariko don't copy and paste bikore mu buryo bwawe Ferguson ya treatingaga abakinnyi wenda bijyanye na autorité nuko ateye na character nibigaramaze kugira ushake kuba we you can't be one uvuza akantu keza mu kanya abantu babwiraga icyaro nso bamucyurira mu matamatama ngo he thinks he's Pep Guardiola. Don't forget history. It's good. Wabanye na Ferguson uzu umuco kuko bakunze kucova stating cyane abantu muri Man U ngo azi culture ariko knowing the culture ni nacyo kintu cy'isharonso hari ukuntu ubuza umuco wa Real Madrid ariko ukaza wabanye na Mourinho wabanye na Ancelotti ariko who is Ancelotti who is you Wizi Mourinho wizi you ishira ku munzano urebe you understand remember uri interim coach yego ntago uri Ferguson aro twaye bikomba kugura wenda 10 cyangwa 20 yego ni wikwibagirwa amateka ko Man U ni ikipe ibikombe itsinda yes ikina neza yes ariko mu buryo bwawe gira uko bitwara nyine bigira icyo bigeraho ariko bitanga umusaruro urugero ruto kuri icyo kintu ashobora kuza akavuga ariko njya numva class of 92 ati ikipe y'abana bato bavuye muri academy ya Man U 9-2 baraza bakora amateka batwara ibikombe baranga gig ba scores ba Beckham ba Gary Neville na ba Phil Neville kavuga ariko nanjye reka nkore class of 2026 reka nzamura academy katazana abana nka batandatu ugasangura umuntu arakubiswe mpaka umutwe uvuye harirukana nasoza ngira nti ubu ngo bagiye kwinjira mu cyo bita a comfort blanket agiye kwinjira mu kiringiti cyiza gishyushye cyashera ishushu abantu bose baraba muganiro niyo yakwitwa match ya mbere you know it is first game you know he can make changes and win the game you know it's Manchester City remember it's Pep Guardiola experience utwo twose bazatuzana kumubyinirira uribuka ko za match 3 yari yatoje harimo iyo yakubisa Arsenal anganya na Chelsea cyane tsinda Villarreal ushobora no kubona binagenze neza bakaza bati tize neza mpinduka twavugaga no kuri Arsenal ushobora kwihangana kuri match ya kabiri kagenda gakora ejo nakubwiye ijambo ari no nsoreza honeymoon will not last niba hari igihe cyiza uyu mugabo abonye nicyo gukandagiza ikirenge cye ahantu hahindura kariyeri ye nk'umutoza ni make it or break it iyi chance nayihusha bishobora kuzamugora kongera kubona amahirwe akomeye kuri ho niveau ariko nayikoresha neza muri imikino 17 ashobora kuzisanga yinjiye mu banyabigwi bazanagira n'amahirwe kuzatoza ikipe for a long time araba official ariko mukajya gato Carrington amafoto yagaragaye arimo arasinya amasezerano yitwa Michael Carrick yabaye umukinnyi mwiza kwa Manchester United nezere ko nta gushidikanya kuri Michael Carrick mu gihe yari umukinnyi kuko ntekereza ko niwe wasimbuye witwa Roy Keane kuri ya nimero ni nawe Ferguson yamusimbuje Ferguson yazanye Michael Carrick mwaka wa 2006 amuvanye muri Tottenham Hotspur kuko uyu umusore ubundi forme n'umwana w'i Londres wakuriye muri academy ya West Ham
yakuriyemo ba Rio Ferdinand, yakuriyemo ba Frank Lampard, yakuriyemo ba John Terry, buriya bana John Terry anyuze muri Academy ya West Ham, yakuriyemo abakinnyi nka ba Joy Cole, yakuriyemo abakinnyi nka ba Sol Campbell yanyuzemo akiri mutoya mbere yuko aza muri iri Academy y'Irondiri muri ya myaka ya za 90, Academy ya West Ham United mu myaka za 90 kuzamura yari iyo Academy ya mbere ikomeye mu Burayi, yakoze abakinnyi benshi cyane. Uyu rero n'abari mwakure muri Academy ariko muri Tottenham Hotspur niho yakinnye sezo zingahe, Ferguson yaramubona aramugora akiri umujene muto cyane aza kumusimbuza Roy Keane, kuko ndabyuka ko Ferguson amusinyisha baravuze bati uzanye umukinnyi ufite style de jeu itandukanye n'iyo wasimbura. Roy Keane yari umukinnyi ukiri umukinnyi uri aggressive cyane, bamwe babita ngo nabakacizi ariko uzi no gukina, bari Roy Keane arazi no gukina. Noneho rero amusimbuza umuntu ufite style iri slow, ituje, itari aggressive, umukinnyi utazabwira ngo umukinnyi ushaka gukina sezo Clarisse ebyiri zose no muri 6 turabona karate cyane. Uwo ni Michael Carrick. Bati ibyo bintu urabisobanura gute? Arababwira ati uwo nzanye niyo nsimbuje ndabazi bombi ngendanye muri legend. Niyo magambo Ferguson yavuze. Azanye n'uwitwa Steve Holland, yari umwungiriza wa Gareth Southgate, yabaye umwungiriza wa Jose Mourinho muri Chelsea. Uretse na Jose Mourinho, Steve Holland yabaye umwungiriza w'abatoza benshi kuko yaje mu arubwa kabera garutse nyuma yanungirije Benitez. Steve Holland yungirije na Benitez cyane. Umutoza wa kabiri wungirije yitwa Jonathan Woodgate, barabanye ni nawe Carrick yasimbuye muri Middlesbrough nk'umutoza mukuru. Ahubwo niwe yayisigiye nawe wamuzanye barabana, yaramuto yaramwungirije muri Middlesbrough. Novuga ngo Woodgate yari yungirije Carrick muri Middlesbrough, ariko Woodgate yari yungirije Carrick muri Middlesbrough nyine kandi sije uri kuvuga Carrick. Yes, Jonathan Woodgate yari yungirije Michael Carrick muri Middlesbrough. So azanye n'uwitwa Travis Binion, niwe asanzwe muri Manchester United kuko yavuye muri Sheffield 2020 yabaga muri Manchester United nk'umutoza mukuru yitwa Travis Binion. Yatoje 16, 18, 20, 21. Yari umutoza mukuru w'abatarenje imyaka 21 yego a Manchester United. Azanye na John Evans, we ni umukinnyi wasoje. John Evans yarahari yarahari muri Manchester United ariko ashinzwe itizwa ry'abakinnyi, uburyo abakinnyi ashinzwe performance yitizwa ry'abakinnyi. No ngo Manchester United ashobora kudesida ngo tugiye gutiza umukinnyi, bakanze kujya muri department ya John Evans akabasobanurira impamvu atijwe, ariko akanakurikirana umusaruro wahagiye, kuko buriya mu makontra y'abakinnyi batizwa buriya Ben biratandukanye. Buriya abashobora gutiza umukinnyi kugira ngo tugutije uyu mukinnyi ko turagusaba yuko uzamukinisha imikino ingana gutyo. Urugero benda reka mfate nk'uyu mwana uherutse kugenda Toby Corey muri West Brom, tugiye kugutiza Toby Corey ariko utegetse kuzamukisha 80% by'imikino yawe y'amashamwa yawe yose. Icyo gihe nutegereza report ugomba gukurikira. Ibyo rero nibyo ntuza John Evans yakoraga, akabe no bikurikirana kandi akanagaruka gutanga report muri club yuko umukinnyi yitwara muri London, akanareba niba amakontra aho batije umukinnyi amasezerano atema yibagirizwa, akarusha kujya complaininga. Marabyibuka ngira ngo niye kipe igize kujya gusaba umukinnyi wayo ko ikipe bamuhata tuje amasezerano na Liverpool ejo muri wamana Elliot muri na Arsenal rabikoze kuri intuza kuri uyu usigara muri Sheffield, uyu musore muri Sheffield. Ahubwo nejo bundi nabonye uyu musore muri Sheffield yitwa Arsenal kino ku muwinga muri Brentford sorry Nelson bari kuvuga ubwo ko bazamukura muri kuko izabikora kwera ko batuje amasezerano, ariko burya yagize no kwikora ba muri Hoffenheim. Burya Arsenal abikoze muri Hoffenheim, twumvikanye ko muzamukirisha ibi n'ibi none n'ibihuro mu mugarorere. Ibyo rero niyo yakoraga John Evans Manchester United, duretse ko iyi interime y'uno mugabo wa costume atarabikwiye. Darren Fletcher yari yamusabye ko nawe yarari muri staff ye, buriya yaraje asaba yuko noneho yaza akaba nk'umutoza wa gatatu. Yabyanze John Evans nyine John Evans we yari kumwe na Fletcher, yazamutse na Fletcher muri staff technique batozaga, yari umutoza wa gatatu. Fletcher ne banze kugumana n'ibya Carrick yasohoye 18. Icyo nashaka kubabaza Benjamin, icyo nababwiraga nuko John Evans we Fletcher kimara guhabwa interime y'imikino 2-3 yari asabye John Evans yuko aza muri staff technique none itoza. John Evans icyo nashaka kuvuga nabonye
yaba ba Wayne Rooney n'abandi ba legendary ba Manchester United. Ferdinand yakoze live ari muri Arabia Saudite, yavuze ko none ubyibuze kuzabona touchline ya Manchester United iriho Michael Carrick, irimo Jonathan Woodgate, irimo Steve Holland, irimo John Evans, irimo uyu musore Travis Binion. Yavuze ko ari imwe muri staff ahubwo zishobora kuzaba zinakomeye bitewe n'amazina bafite. Banavuga ko Benjamin witwa Sir Alex Ferguson kuri iyi nshuro yagize uruhare mu guhitamo ko Michael Carrick ariwe uza muri Manchester United. Bakanavuga ko nubwo ahawe amezi 6 ngo n'impamvu yashizeho iyi staff ikomeye kuri ubu buryo arifuza ko batanga umusaruro muri amezi 6 ku buryo ubuyobozi bwa Manchester United bushobora bakonvinsinga aba boss bakaba baza bareba umusaruro bagezeho muri amezi 6 kuko intego ni ugukarifiya Manchester United ku mugabane Burayi, yaba Champions League cyangwa Europa League, cyane Champions League. Wowe urebye iyi staff, Jonathan Woodgate, Steve Holland, Jonathan Woodgate turamuzi muri Real Madrid, John Evans yabaye mu defenseur mwiza muri Manchester United ko afite Premier League. Twavuga ko iyi staff noneho ni ya nyayo, ushimye ko Mani yahisemo neza cyangwa se bagiye kuba yakora riri kumwe na camp ya Oregon Research. Ntabwo amahitamo ntabwo yanshimishije, ariko icy'ingenzi cyambere ni ukureba uwaza kugira umumaro wa mbere ni uwo kurenza nyine no kugaragaza yuko hari impamvu zo kwirukana umutoza mukuru. Kimwe mu bintu waruvuze, staff iragaragaza ko ari abantu bazi ubwongereza, bazi shampiyona y'ubwongereza. Ibyo bakwibeshyamo si byinshi, n'ibyabananira bya bishingiye ku bushobozi, ariko ntabwo ari byinshi kubera ko n'abantu bazi shampiyona y'ubwongereza. Ugereranyije n'abandi nyine urumva uzana bakaba ari abantu babanza no kwiga igihugu no kukimenyera n'umuco waho nuko bakina. Ntabwo ariko bimeze kuri abangaba kuko abangabo bazi ubwongereza cyane. Michael Carrick kuva muri Middlesbrough umusaruro utameze neza bakamwirukana, ibyo ni bisanzwe ku batoza bose bakiri batoya. Birashoboka ko ushobora kujya gutoza ahantu bikanga, tujya tubibona. Ikihutirwa cya mbere ni ugusoza umwaka w'imikino kandi neza. Amanota bafite uyu munsi aracyabemerera guhatanira byibura kuza mu makipe 4 ya mbere, ariko n'ejo twe twabigarutseho bagiye kwinjirira ku mikino ikomeye. Ni imikino 2 ikomeye ishobora kugutakaza, kuko barakira ikipe ya Manchester City, bajya no gusura ikipe ya Arsenal mu mikino 2 yikurikiranye. Hano ndizera ko abakinnyi Manchester United ifite ku mikino mike basabwa gukina kugira ngo ikipe yabo yitware neza, je mbona bafite ubushobozi. Ibitekerezo bya Michael Carrick nibyo bizatuma babishobora, bakaba babona n'impamvu ifatika, kuko kimwe mu byo Michael Carrick agomba kurwana nacyo sinakazi gusa, agomba no kurwana n'impamvu yo gutuma Manchester United yongera gushora amafaranga ku isoko igura abakinnyi, ariko ku mpamvu zumvikana. Buriya United inanirwa kunge mbona yaragize ikibazo gikomeye ubwo nanirwaga gutwara Europa League ngo yikarifiye muri Champions League kugira ngo ibone uburyo igura abakinnyi mu mpamvu zumvikana. Mbona hari ahantu yarahuye n'ikibazo gikomeye, ariko ibyo wenda byo byararangiye. Hitezwe iki kuri uyu mugabo witwa Michael Carrick? Hitezwe kuza guhanagura ibitekerezo by'umunyaportugal mu mikinire ya Manchester United. Ruben Amorim cyo ni cyambere. Icya kabiri ariko agomba no gukora uyu mugabo no gutuma babakinnyi turi kuvuga uyu munsi bongera kugaragara ko nk'abakinnyi yabo umupira w'amaguru, ko harimo benshi wabonaga baza gukina kubera ko umunsi w'umukino wageze, ariko ugashaka ibyo bari gukina ukabibura, ukabona nyine n'abantu bari aho bari mu kibuga gusa, ukabona gutsindwa ni nk'ibintu bisanzwe barabyakiriye. Ibyo ni ibintu bigenda bikajya mu ikipe bikayinjiramo bikayimunga ku buryo kubyambura abakinnyi, kubibakura mu mutwe,
kongera kubasubizamo esprit yo guhangana kugeza ku munota wanyu utaje ngo uri woruvuzi utaje ngo uri baniri utaje ngo uri leads bikaba ari ibintu bikoroye kuba watwara amanota ibyo rero kubera ko bagiye kubihera ku mikino ikomeye ni akazi gakomeye kuri aba batoza nibaza ko baramutse babashe kubona amanota ko ku mukino ku munsi wo kuwa gatandatu bakaba ndibuka ko Michael Carrick ubwo yarayisigaranye n'ubundi match yakinye ni Arsenal harya yakinye match ebyiri yakinye match ebyiri yatoje match 3 azika iteka yatoje match ya Champions League atsinda Villarreal 2-0 ari no byatumye Manchester gihe yari imeze nabi muri resultat ahita akina na Chelsea banganya kimwe Stamford Bridge igitego cya Casemiro agombora ku munota wa nyuma murakibuka ahita atsinda Arsenal ibitego 3-2 nyuma ngo yatoje match 3 uvuye match nyibuka rwose yatoje match 3 atsinda biranganyimo ndumvaga iyo match nyibuka ibindi nibisigaye nukureba kuko abakinnyi bo ndabizi ko nabo babigizemo uruhare uko ngo barimo abasiniya babajijwe bati se orego nasoca mwumva mute batoya ni mube mumuretse haze Michael Carrick ikintu gitangaje bura ngo abakinnyi bamushakaga ngo nyine abakinnyi bari bamuryanyeho ni babiri ariko ubundi ngo the senior players barimo uyu Maguire na kapiteni barimo bemeranywa n'ubuyobozi nyine ku gitekerezo batanze igitekerezo kuri Ore ariko ngo umubare mwinshi ahubwo buri batoya rwose mbona iyi staff ya Michael Carrick sinzi umuntu wagira inama Michael Carrick iyo kureba amaere bajya bavuga Beni ende mu perezida ugize kuza muri federation tukaba barwanira abantu muri inkundo yo kurwanira abantu buzuza kugira ngo exco muyuzure murabyibuka by'iro myaka yashize bavuga ngo biterwa n'abantu yitwaje ngo tureba amazina si Olivier se barwanira ngo abantu ngo bamukuye ahandi bamukiza hanga urabyibuka ibyo bintu mbona Michael Carrick nawe ashobora kuragishije inama cyane kuri staff banavuga ko mani yabikeneye ngo teneye abantu babaye hari nk'umuntu witwa Steve Holland uyu niwe mutoza nemera ko ari nayo kikomeye ya Michael Carrick ni nacyo kintu cya mbere gikomeye cyane ni nayo ntwari ngiye nemeza ko uyu muntu witwa Steve Holland niyo ntwaro Michael Carrick azanye Carrington komeye uyu mugabo ni umuntu abaye muri dressing room zikomeye uyu mugabo ni umuntu wungirije mu ikipe ya Chelsea yabanyemo n'abakinnyi bakomeye murayibuka ya Chelsea abakinnyi bakomeye ya Chelsea ya Champions League kuko uyu nguyu ya SCA ya Maruda ya Drogba ya yungirije abantuza yungirije Andre Villas-Boas bagiye wa mugabo asimbuye Villas-Boas uyu nguyu we na Demateo bari muri staff yari yungirije Villas-Boas yirukanwe kuko uyu yari assistant wa mbere buri Demateo yari assistant wa kabiri bashwanye Chelsea ishwanye na Andre Villas-Boas mu kugenda bahitamo ko asigara barabandi reka tuyihereze umwana wacu yari Demateo nawe ati nanjye ndazana abapampe banjye twabanye